Ko ke hu mo I he tala malo fo no ka mai na I tala fa tap ko do. Ka mai na he tala fa tap ko do fa tap wa tu ba me he programa ka ata mo e fa mari ko ni ke fa ho ka ta ki programa ma ba ko ni pe mo ta ko e ta ka main sponsor mo e programa ko ai a vi pon mi te ta le mai I nga ta la o se ni ta tol e tau whanonga mai pia mo e South Pacific Loans, nau whahoko ko I ngahi no, pia mo ngahi whawhaingofua ngahi whia maupaanga ko toa pe kia tau kainga Pasifiki, ta tau whia ko tau kainga tonga, ta ko tuku mo osi mauloto ki mo tolu mo iloa ka tei mo tolu e kau taha koe ni South Pacific Loans, pia te whikia Sari Kitupo, pia mo e whahoko patongia ni ai. Pia neongo ku tātai taha atu e ma Polokalama, pia mo Stari ki, pa mi South Pacific Loans ka koe whainga maari koe ku mau o koe whainga maari re ia ke whaonga pia ke whakatara noa kei whira pa mo service ko kuna whai koe ngahe koe ngahi ngawe ko toa pe whoku pau ke 2 ways e ngahi ngawe koe ia ke whahoko ai ahano whahoko atu ke mo ilo I ai whatongia ko kuna whahoko pia mo mo lava atu koe ki ai whaonga I koe ia ai service ko ia whahoko e kau taha koe ni I he Cavendish Drive I loto manukau. Ko ene pe he ko whiwhia ke tata le rei ki modolu ko mo kau mai mo kumaua I he kamata e Polokalama koe ni. Tata le rei ki modolu pe mei apina ko kau ke mamata mai tau Polokalama. Pe pe ke te ki modolu ki kau mai I he Polokalama koe ni. Tata le rei whoki a Stari Kitupo I he laine o ku hen ke ma whahoko atu e Polokalama. Stari ki maro tau mau e ahon.
malo mo nga lahi pe mi hin nge ko na ku tala no ge ne o pe ku tatai tahai ngai tai mi whainga maari ke mau ko ki ai ke whahoko ta pokalama ka koe ngā koe tai ni mi whoku ko ke whoki mai me whatongia koe na ui koe ki ai se asi ki tonga e ki ko ke whoki mai ki New Zealand pe ko tue mau ta ngai whainga maari lahi nere atu koe ni ke whahoko ha pokalama whewheha ke Stalik pe ku whewheha ke Io malo e Sylvester o ku whainga maari e pe mea katoa pe me mau turiki nei mankau pe hange koe whawhelonga ki koe o ke whai ko tui koe mea monia koe tātāta hapo ke maa whainga maari ke ta polokalama taim tatau o kai ke tuko e ta whapalani ke whai ha polokalama ka ko higa ngai moua e ngai whatongia hange koe ia ke lawe i na ui tonga hoki talo me he wanoa. Tō e COVID he wanoa wataha mo ko ngalahi o wanoa wa. Pe au i heni ai kai whuke toi whai ha no whewhe. Kai malo pe ku. Pe au ko ia ke watolu wa wha wa nima na kui tonga ai o me taimi lahi pe e ku i tonga. Neongo nai whai e whenga ke tokoni me ai ka nai whakatangata e ngai uinga keke. Ka wai e tawhaki ko ia o e teknolosia te atau mai ni ko fu a fe ke teknolosia ko mo tol ko nei tawhako ia ko e ne mawahe be me alunga anga mahe ni ko ngau i kei ko ne la mai ka je whakamalo be he whainga maari e tato e whilongoa ki ai te hange ko ia ko ke whakawheri loki mai ko te whoki mai ni o taim kakato mai hok whatongia i siasi ki New Zealand mea o koutui e wahe pe taimo. Ka koe mei maasi ai ako alpo keni ke whakaoseo se tena maasi o kou tupake aiki foi hou ai tolu heni mea ka koe ne osi koe a maasi te toki hau pe ki ofisini by appointment. Hange ko ki mau tolu koe ko mau fia mao e toko ni te toki ala hau pe i ha taimi e fia mao ai ke whaki. Ka i taimi tatau whoki e Sylvester ko i taha ia me au whawhiawhia ko hau kono sio o ku fusi au pito e mau kabineti. Pa ko e kia pe taha e wina hange ko whakakau kau ta pe pe ko ataha ia no pe. Kata koe mea ko mahino mai. Aia ko tu koe taimi ni koe mei koe ki kau matu o tua hange ko ho mau tau. Pe moe tau pe e ala alhuifo pe ke tau o mo tolu Sylvester. E ni ka nei whanau tonga ka kai ke nau fu alu me teknolosia e na tula rewa ke nau o mai o no. O mai ki ofisi. Ko nau tolu ko alu me teknolosia koe ke te hape paia e toi tau hihe. Alu online e mea kotoa pe hange koe mea whakapanke ko tiu mea i peki nau tolu ko ni nau mea mai ke pokalama. Ai mea koe kutala no kia. Kai toi loko ai pakoutui e awat peki hata ima. Mahalo koe kau no ia e kabineti pe ia e ua i he le molo tolu mo e wha koe ai tua. Mas whiunga pe ia. Kono i ngā manatui nata pokalama ngi mo atu ka nau lawe ki ai. Koe tahaia mea o kau ai lani mei koe kau tonga o ku nau alu whakataha au pito ki he teknolosia. Ai koe savea ia koe o ku mea pa koe tahaia ai mea ku kaurerei kai ke te loko kehe ati nau tolu ki matua tu ahangi kai ke nau fu ngā uelele ia ke teknolosia ko nau tolu iau ke i o mai koe ki heni. O tatau pe i he o mai o apply pea moe o mai o totongi mo ua. Hange koni ko ki taimi koni ko i heni ai, ko si o fusi a pito e o mai ko totongi. Pea u whakakau ko a mea hoko pea u eke, ko e tari pe ia, mei ko e sifi kotoa ki he online. Pea ku kau ia e mea o ku whainga mo e ofisini, ke whakaloto lahi ai kau customer. Ke nau alu ki he online ni neongo pe o ku. E ku hange ko ni neongo privacy ka koe tamai te me ala. Tuku hange peti te ilai ne mea ke whanau ke nau whangau. Ai, o koe ki fupo ta whako ni.
ka ko hui o ku me ia wala hoko pe ke ko poin ko to kan ki ai o tau alfa ta mo teknologia pe o ku vale ange pe a to e mo fuang ka i tai mita ka so ve sta ko fa pe ki la me ke me ko ni no ha ani af o ku ha ai tare ki ta pure ko ia e ka ta ha o mai ai liu fo o ke la ko taha ia ngai mea o te ofeina si kautonga. Kana ta whaapolo kalama ki mua pa wame ki ai pe hange nai o pehe ni ihia ko haku tifeni ai finance. Ikai. Ko mena na tokan ki ai na whaalawe pe ki ai ko sio loa mai ki he alo koe ai no. He whau he pure angai lao o makatu unga ke malu i e kakai. Ko uhi koe ngahi lao. Pa ui kai au pito ke tawhea lao ma. Ka au mau inga ke uhinga le lei e te whai halao. Ai whuke nia ku tamua kaka pea mea pangu pea kai ki upeat pe kau e tau kau tonga whuio mai pea no o stamua pe ke ane koe lao koe no pe kai mase di pea re. Pe haore vai a whai ngai whamantala o hanga le vai prea ngai ko piu pe ngai finance ko. Ko mea koe na tokanga ki ai. Wai ngai lao nga usai a pito pea, wai ngai lao nga kai kia fuinga le lei. Kai wha wai he pura nga, te ke sio tai mini ko tui solvesta ko mala e pea o kei ai mala e ko ia o finance and management. O tui o ke puria ka koe tala noa ko ni ko whai. Ka ko si o fein, ai ni ihi ko e o kunau ngā ue a ke no i he taimi kotoa. Aia koe alwa tueni ke mea te fu taiti ange toi whainga taa. Aia ko tānoa ko ni ane afi pa ko sio i poko e ke he diri u. Te ke sio ke whakamore koe ngai kau taa. Ai kono moni koe ange ko mautolu. Kotoa e mau ngai pepa kotoa na e whau aki. O hange ko pepa koe application form fuki. Koe application form. Ko lili wai lao, e kan sere form pe koe mau form e fiana e ai. Eo, koe lili u kotoa pe hange koe lao, every change of cost money. Pe koe mea koe kuhinga kotoa ngai mea koe nei ai, pe moe ai u privacy moe u mea koe tako. Pa koe lili u ia. Ai a koe no mooni pe koe mau puha pepa i fiha o ku osi pakia whatatau ki lao koe kupau i ke lili. Pea usai pe ia koe whatongia e ngai kau taha e pure anga liu e lao. Ka koe whehui, ko hai e safa i e ngahi liu koe ni. Ko uia tau mua lelei pe pure anga ia. Tau mua pure anga ia ke malu i e ngahi ai kakai. Ka kohono palo pare ma o ku taiti ange ai moe matapa ke tari ai e nau. Ko tui pe u. Ai ko jimea ki mawhamafa ka te awe tai mini. He wai fuka nia o mako re no o sia apena tori kia i he whasipinga games o sta ki mo aku ia e kau tonga kakai matakari keke o pena ngā o ku whai o ku ikai ke text mo i mea pe papa ki popo e whai hala me pe kako utala noa hange ko tika mea ko nea o tufiu ka mea au alo kau he tufiu ka mea pa angarere i mo e aho kotoa hange pe afua niu i tonga. Hao ka se ni ti he aho kotoa pe. Utano ki ai, i taimi ko wapalai ai no, ke he peke nau whakamon, convince nau tolu ai ofisa no, e lava no ta. Kone approve pe kone osi. Taimini, ka nau unu mea e pure anga ke whapapau i, koe paanga ko iana e ngā we. Pe hao mai ai ke latest, kai ke asia he bank statement ni, e kai ke lau ia, ke affordability ko ia o no no ke se ke huai o fai be pura nga ke a lahe ka kai na wo ai me no ia pe kono i kuanga kono ha kono ka be o ku kai o bito ke ki feni ngai finance i kai o bito ko e toka nga he ma inga pe ke reason ko e me tau fai ka ko uriri u ko ia kono ha e foki ake ai a wange ko ni
lai ni nào mai có topo ap ko nào tao mai pe ko fia we pe phang ki be mau sio ki ai okay sai hao mai ko wi ko ka customer ya tao be ko tao ni fia ni ya mau to tao ko ma wang ai ni payment ni to atu never miss mo me pe neo me never miss ta mai lao ya look set ko ta mo fa ha mo ke ni ya o ita ta mai ko ha mo tai falal it's not a question pe o mau falal pe tai falal ko me ai ko pa ke fi ma he lao ya ke to si o fi ma pe ai u me pe ki ka wai mo take time ta wa nga ke ni ya no telefone me pe na to pe ko ha ko ta okay let him have a mon ko hi ko si yang ha ka na to lo le ko ti le rei mo ha fu u me o ke ri ri ha me ha tai min fo mo ko to pe pa ke fa pe pa si o ki bank statement ni o ku fe si o ki ne ngai mo wa ke o ku ke ya phone na ko ene ke ta le rei ma na ko ki ni ka ku fe tu ya mo ka ta to ai ko me ke ko winga ta no ke so besta que o que winga wia que kakai que tu aquí que pe ai que ai kai que na hanga pe o me ai ko o kuiai nga hidiriu ai la o pauia que mau comply pe o pauia que mau ta mo fu aquí ai ko hi ko wesia ko ka hape wesia na tas programa pe ki mo ma ta o ne ono me hen ko wesia pe ai ka ta ha ka ko official mo ko ya e ala wesia so mahalo ko ki kickstart ke ta la ya ko ya so Tui. Go ila foki na ke I tonga foki pe aku. Ka foki whahinga no ia na lahe tokanga ki ai na o pe ki whare areana na tokanga ki ai. Whahinga no kun na whai ko ui I tonga ko pino. Ai ko hange whahinga no whaka community. Ka whakatahataha mai ki kulupu ia whao na ki kulupu. Ka koe ke te malu ia mga ina pehe. Ka pai miss out te pe meni a tokota. Kapa apu pe whainga kulupu koe whainga no ko ia. Ko au mai whainga no ko ia ki New Zealand pe ko tonga pe ia ku lava whainga no ko survive ia. Mahalo ko ki toko wasi ia pilamiti. Ko tabako ia. Ko hena mau tau mua foki ke lere ha mau waa I tonga. Pea koe kusawea ko I tonga ke I fulahi e ria ia ko ia he marketi o paanga. Ui e si o hala pita ni ia ke ko tonga tu o maari e au pita kakai I tonga. E so vesta ko ta no morning o ko whai atu e kusi o ko I tonga. Ko kula ki tau e taha ko I tonga. O mama whai au he koloa. Te alatu ki tahi o si o he ika te toi tu o whakakaukau, kei whakakaukau ki taku o se ika. Te ki tu ki ta whike whika, te ilo peta e alatu ko e ka humuri, e tu o ki whika mo whakakaukau. Ko tau e loko lo ia, o kai ke toi whika mo whakakaukau, ko ne tau e pena, tomai e. E ko toki sawe a mokau ia o ilo, ko fie lau e kai ke o ngoi he toko lahi ia. E buange ko lau na city beautiful na tolu I tonga ka whai te ngā wea me muri ko na wea na ton bena toke Western Union ni o mai e nau se niti o whakapaipa ka piko ua ka ike ka maha ko te se lahi o pehe ka ko uhinga ko ki he no tau si ore vai o ko ke ko si o ko ke inline ai fonga no ya tonga moe modern sorry pe e vale be mai se o mani ni tonga o kai tuku ki lao ka e fai nga mea ko na ke lao ki ai ai alu whaka kulupu moe mea kai ki tu iau e tari New Zealand mea moe ia he ko wi ko New Zealand ia e ku ilo ko he no ko toko lahi ange ai kau hingoa e kau ki ano ko ne fai nga ta a pea ke mea koe na ke lawe ki ai. Taimi koe totongi, taimi koe e wheilai e totongi.
tau be ko taha mo ua mo tolu mo whāna e o mai o whai fu ino e ta. Ai atu ka taha tama e ana ka ke viai se niti a ko ua i mo tolu mo wha. Ai atu ka mau whetari aki pehe. Ka kui kai rewa ke te ia i a mahafu ia e kau ta finance ka ko repossess. Pea mo i o mea pehe. Ka ko si au ki tonga. O te kei whoki a kure titi ai tonga. Ka kulahi ngai mea pehe ia mahalo koe. O kai pe ngai conditioner ko ilo. Nau alu ki aina e ni na e nau no na e kore mai ke olanga karentoa. A koe tunga whainga taa whoki. Ai whainga mea pehe ka koe ke. E koe taimpi ko palapare mai e ala rewa e ngahi hange koe panke mo mea ki he mea whakalao. Ka koe mea koe ni koe ki he whaunga koe i tonga. Koe ke mahino i au ia pe koe halo ko alu pe fe falala aki mo mea pehe. Ka koe ke pea koe anga koe ku ki savea. Ku kai unga ia ke lere pe tuku kehe ka pau e toe ia whaunga ka pau te ki no whataha ke savea ke ngahi whaunga nge koe mea maru i hange koe temi koe mea pehe. Koe hae lao te kai ke usi au ia ke lao ai whonua te lawe i pea mo e finance ke hange ko nusilani o iai FMA mo e hafua e mai. Poto ngau e pure anga ka ato ke uo ki ai ke whakatono. O koe te kai ke au te usawea ki ai. Ka kia au mo e re wolo koe usio koe i e kau taha muri ke alo lere i tonga. It's not safe. Koe ne tō koe ke e sare ku mahina o pito e whatara noa koe ke whai he koe pore lahi ia ka pau e o atu pe koe taha whoki. Nge koe ke whatara noa ke i e lao koe mahalo e finance e no koe Nusilani ia. E ke fu alain ia mo e whanki mea koko ku lava kofa hoko i tonga. Mahalo ki ngā loko pe e ta whaakia koe i tonga ku lava e ukau taha o whai uno community. Pene ongo pe o ku take risk he kau taha pe ku maalunga na interest. O koe whakia mea malu ia ka koe malu ia ki pe ai kau me mipa koe he whanki kolo. Na mao koe e whanki kau me mipa koe ia malu ia ki pe ia. E nau no kaku te seo kita o ku i ta wha ke ta hau whakalawe a pito ki he kai koe whanki kolo i e tonga. Ka koe ne tua koe Nusilani he ni ai whatongia hange koe liriu koe ni whanki liriu whai ki he lao. O ku te ai hafu mea whewhe e liriu ki he kau customer koe South Pacific Loans. A pau te nau whoke atu o whahoke nau no hange na ki kamata whamatala ki ai. O ku fuulahi hangahi liriu ka nau tolu pe koe taimi pe ko ke te fuwawe ke hange koe ni ke mini te taha ua tolo pe ku tari mai no. Pau ke ki whai whakakato o mea whakalao ka toki hoko atu ai anu tari koe no. Pehui maui ngai a Sonestar. Koe liliu koe ni o kou tala noa ki ai e mei e kuki tonu ia i he kau ngā oe. Ke siofi ai application. Aia uhinga ke au ke tukunga koe approve. Koe foi si tepu koe ia hange koe mahe ke whapapau i oku e lava afford ai e tama ene no koe. Kotoa e ngahi no koe oku mahino oku no atu mo fe. E lava kotoa o afford oku iai mo shopping e family mo e umea pehe. Aia kono work out i koe affordability. Oku iai pe me ai no koe lending responsible. Aia koe toka taha koe officer no ko hono whatongia ia. Manatu e hao pe tamano ia manatu ke fufu i e ngahi mea. Koe uhi kuno si ilo ka pau e akotoa hake e iku decline. Koe whatongia ia koe oku i koe responsible lender. Ai hange ko au, ko time ko te ke hawai o no. Ko whatongia, ke whakapapau i ko mea kata tako e mea ia ko uhinga, pe whakamafa mai pure anga ia mea ko ia. Sai. O reifo ke ni ihi ia, ko tahape mea te mau ilo ai o ku ke ho uno, ko bank statement. Ko ne mei ko ngā ue pe ia mau ngā ue aki ko bank statement. Sai. O wai rewa tai me taha, o wai ho akau ne tolu te wha, kua pau ke talato alo
bring out ka to mai ke si o ki ai he ala ka lo ya me he ka to ya me he ai ko u me ko ya ko to ngai akauni o ku iho hinoa o pau ke fie ma u ya e responsible lender ke si o ki ai ke fa pau he vai fo ke ngai no ya ni ange ko ni o ka ke no au ya ka ta hale sisita ke asi me ai no ku ko PPSR he ke ma o ya ko ya ka e ma u ya bank statement o ka pau e ya has bank statement o ku asi ya ngai to tong fatongia ya o responsible lender nge ko au ke pe ko payment ni ko alu ki fe why ko hai me te fe ma u ba ya u ya ke o mai ko u li u ya ku fa ma fa i she e lao e kambe ki ya ka pa te fa ka ku ki ya ai ko man tu hange ko fe le ya ko ma furi ko to te o ku ha u mo no ha not only of take time ka oku ne hanga lewa o push e tama ofisa no ke alu ki he decline pe ko hono taitani aya go tu mala ala pe e ko tala aya ko liu ko pe o ha mo no hai pe ko hai ko ya oku ne hanga lewa o fakatuai ikita he kai ke te tafoki pe kita ia hange ko ni ko ka no pa ke te ka pau aspe mahina ua ku te ha o pau pe ke te toi sio ke bank statement he malawa foi mahina o si tu at pe me heni hanga ton ki ka ta no ko o toi ai foi no alwa ke ka ta no ko o toi ai me foi no o peisi ai tala no ai ta pe ko va he ta half fare o ku fi half pe toi nga no ko pau pe ke ai extra ko surplus que ne lava o tau hi family i ha unexpected ai ko me ai ki me ko se u ke fai ko taiti que le tu fo heta ni mi dale que imagino ai u classe que fo que lava fa hoko i he ngai ka ta no pe mo e panke ai ko ni tau fai u no ku pe malu i ko u no ku malu vai ka kai ni ko na no na to ke fa tau me alere mo tau mo pe to we mo ni i na no na to ke fa tau ap o te se o kita ku la ha bita ka kai o ku na lava na to lo fai u no fa tau ap i he u finance ko ke na wo pe ke panke na u fai pe na to fa finance ko sa pa se pilon ko tu eta ni mi ke na service ko ya ko ha fa na service ko mo lava o ke fa hoko ke tau ka kai te mo kai na pa o kai foki ke liu e service no me alere ko e fangi business ki ke ata pe moia no ke mari no ke putu no ke fai aho ha fainga no pe o ke ngai no business la lai me mai no pe ko fangi personal loan me fangi no pe tari kakato pe o ku ikai liu e me ai ko ya ko fonga ko hono CVCV que approve decline and no ko me ya ko mai ai allow fa feka ko he time ka ko fi la wa be ki no ko ni ko fi ma fa no mai au pure pe fa no mai pe ke ta ko fa to ka tu ko to ma pa ko mai ki no ti ko ni o pe pa ko fi ai ke fa mantala ke mon ko ni ko ha wa ka no o ku mau inga ke na wo mai o tala kakato mai ai e va ve anga ko pe atu pe te ha no io i me mo me tala kakato mai kai sio ai fisa no how way to get through how way ke fakalao ke legal ai tala no he ko taimi ko mo ni he ko hi ko ene ko pe atu pe ko na ke tala mai ai o si ha we ke fakakau o kulahi e u me ke tan pe ia tu esto es lo pe depende pe me ofisa no ka pa ko ofisa no malava no he me ko ka ta ko va me ti que vai ko va me ti vai ka ko tu es solo que ilo pe ta ne mo pa fa hua ko ka ki va la pe ka ta
Uinga wa ke tonga au ilo lele I tau whahinga wei whakatonga ko ki ha o tama ia ko lo ki ha me ke tama tonga ia o sio ko ne silo o pe mai asi tare ki mana ko tau tai mi tonga te silo kita ko toki o to mai ko kaure ka ko whanau I he ni ko ke nau whatonga nau tolu ai whahinga tekniki ko ka matu ka ko uinga mo onia o pito en solesta ke mea mai ko ai kau apply ko ke no mau inga pito he ko ke fo o mea ia ko ene ko ngari fo o ngo rea ko fai to ki take time yang ko uhi ko riri ai la o tu ma upe ai service mau fai tu ma o mo mea ko to ko fonga ko ke CV aki ai kore o ku ki taitiang pe o ku aya ku faki mai me aya ko ya ki he officer no ko ku ia ko responsible lender ko fatongia ia o oku ko officer no ke usio o makai ko toa ai umea ko ke winga ko via ko uhinga pe ia ke whakapapau o ku lava ai no pe lava o tā whakarere pe lava whaku mai ngahi mea ai whāmi ko uhinga pe ia ko ke sio kowe pure anga ia ka o ku hanga he ririu ko ia o toe hai ange ai ngahi mea lahi ko no ko nai io atu he mahina nima ko hiri question ia he mahina kele ne ako isune decline he toto ririu wela aya wai fangi me aya ko ki noti re ba e mai mawinga ke tala mai me ko dope ho wa kamata kaisio officer no pe ko how to get through e me afakala ke mahino okula pakai ke ngatai ko ene to ko to la ya me ako ke fakakau ke tanu ko la nge ya keri ko officer no Espero que o imagino foca de aí que tenho o CV e aí trocar uma frase que é no CV enorme é muito a culpa foi que não se o que fratatau ele framor ele panga hu mai e tem lá va ka foi que que framatar aqui que tá não é nem capaz de tá que nga o ia porque hane no ana de ticlea ba asene pexet me que hane o framor fe an ka vai benefiti o falava tali hanau no os mahina be que futaria lá fe ka falava que tali hanau no pe o pego kakai pego ngā ue o whamalama ki tari no. Ko kauia fe mawinga pito. He o kusai ange ai benefiti kai ai hate no. He e te wahe lahi pia wahe takai holo no o se ane mea ko tanu ki tai ai tāmo. He kuia mea pe he ia e sovesta. Fere ka o benefiti ia kau peke hanau toi no anatoria tau pehe ko nau ki no pe ia mauto. Pea whai ngō fua hono whakamau e whanki no pe. E whai ngō fua nge ia pea matango fua nge io ia taha kua he taha whe tupu ua hawhe pe fia. Kai o se ange, ko e whare walu nge au, tau pe. Ta kua e whuke ngai whare ni, ngai where te ni, o se au ia taha whe tupu. Ko e ha, moe ako, ko e whai aitemi pe ia e tolu, kone whakauku e ia e wahe o tō ia ke tawhaki koe o e tiklai. Ka kumawenga whoki koe soko e ki no teta. Obi e kutatala noa ka whanongo mai pe. Paku o mono mai o tokoni mai ki he whakamatala. O tā mai kai te ngatai. Koe mea koe kumea koe ha mea koe nina wilawe pegale nai. E ala mo ua e kautaha. Ka koe foi proses ia o kuko ke asia kautaha. Ka koe ke ngata mo ua kautaha uesia mo e te ofisa no mo he koe te mantu koe te fito e whau au ia koe nang toka nga mai puri anga ia ke ngai kautaha no e toka mena toki ai koe whau e lao ke malui e kakai sai i he tawhaki koe malui e kakai ka i hono mo oni o ku ki vevela nge ke kakai
ai kai koe ke mau. Pea koe tupunga ia ke ilo whae ai koe lau koe ke loan shark, ai tupunga ia e awhi ai toko lahi. Mei he no whakalao. O alu ke no kou tai whakalao. Neongo alu e peseti o whakauria mo whauwhau. Ko tok nau sewipo mai mei tonga na e peki mea mehena e hoko eni. I e mea pehe. Mea pango ia koe ai au ia ko te popo ki whe. Ka koe uhinga he whahinga mea pehe. Koe tupunga kuawhi ai e ni ihi o alu ki he. Koe mamafa ai lao o mai ki he ofisa no ke malu i aki ai tamano. Mai no koe lao ke malu i e tamano. Pea hanga rewa he foi lao ia koe ke malu i e tamano. O ha i e tamano ke o e mau e ne no. O se ange mea ia. Ku malu ia me he ngai uhinga uhinga ke tureanga. Ka o vivi e fi mau ia. Pea kui kai rewa moha toi whiria e tamano ke mea. Kai alu ki he kautama koe. Oku toi we vela nge e nau whi me mea. Tai whakalao mea hua. Koe ke whi kau noa wai koe ki whila ki ai. Koe mea whafoi tutui pe e kakai pe ko haite nau alu ki ai. Ka koe ngahi a haa ia koe. Aia koe mea koe ku omai e ki hange ku lawe ni nai. Neongo whawe lao ke malu i e kakai. Ka mea pango he koe lao ia o ni hanga ia o hai. O si ia i e tokoni ia ki e kakai. Aia i he uhinga koni koko lame ki ai. Ko ki mea koe nei io he tau e taho hiri. Ui kai ia he lao fo o. Ko ki matapā koe nei ki mei whai ai e hu. Toi tāpuni mai po ia. I he uhinga ke malu i e kau konsiu. Kai pango he koe fo i malu ia e pa e taha. Kai lavea ia o i kai mau ai e no. Ko tu malala pe putano e so pa ko tu ngata i ko soi po ki mea ko ni o ku iai fo ke ngahi ai ni ihi. O ku nau manako ke o ke feitu o ku i ko e casino ai a ko taimi ko o ku mai ai mea pehe. O ku kai fo ki ta ofi he lao ia mea ko ia ka ko responsible lenda ko pau ke te sio ka pau e hoko e ni alu ki e kendu pe ko e casino pe ko e habe a whainga fomu o e whakamore ko ia e malawa ke decline ai no ko ia ko hono uhinga he malawa e lao ia ke ni whakatonure ai na ke osi ilo pe ofisa no o ku casino ka ke whaka ai pe ko ne atono pe awangi hange ia ko ha whaka ai neongo ku haufuga tala mai ko ai ke nau putu mo e mea neongo ko ankolo hono wa no ai mate ko pe ta we ua ka ko ngahi isiu ia o ku ta ku ai fa ke ni he no fai hinga me mari ko ni so time ko na o mai na tol ko mea pe ahora vai a ula ki toho se ni ta pe ko hu pe ko va he toho e na toria foi ta fe pe ko fia o kai fo ke mau te ila de mando pe vai e silini ko aki he asi te ia mai ke se ATM mamo ya fu ta ko alu ya ko o casino ka ko ne mafuri ko o vale ko ngalo ai alo tonga ne iloto ana e misi ni casino o osi ko se ni afia ka to o ilo ai ko misi ko uhinga gulamu ki ai he o ku kau mo u me apoia e pa ko ni fo ga ma fa itana to tamai na to mo kau he ku casino o ka ke mau kau ma to casino ka ku mau kau ma to ria he decline ko uhi ko hono fa ai ko ke ho ka to ho pala pare ma Pe mo ni la hi ke tari ka ku ma hange ko ke fata no ke ai o ku fa o pure anga la o ke malu i ai kakai a clients ka ko fe hu fo ki pe fe ka pa o ku ai mo hala o ke malu i ai to finance pe fe ka pa ke tunga ka wi pe to la pe no i na u hinga le le pe na ka ke fa ka ka ai to ta no i ane no pe hola
e whakaukau pia koe ne no ke whai ake ne ki fie mao he taimi koe ia. Pea more ne ngā oe ana pe koe, o wale peku hiki whanua ia, alu ka whanua muri. Kai tika ke wawea ke osi no hono totongi. Koku whehu ia pe oku lava pe o malu i mo whakautaha no i he taimi o pehe ai. Pe koe whai lao ia malu ia ta pe clients ia paka o wale peku hiki ia o alu. Pe a whainga mea e hoko koe gen te lava totongi ni no. Pe koe ni ngata anga pe. Koe mako tari koe ki ai mo he ku maheni he ngā we o one way pe koe pure anga. They only defend the consumer. Ko taimi koe ku hoko e mea pe hange ko mautolu koe ngai finance. Koe mea pe ku hoko koe ne ko kuongo koe write off. Koe pe whake ni hau pe he. Hange koe mea ke lawe ki ai hiki whonua ia ke Australia. Peko Amerika peko feia. Koe mei koe oku hoko. Ka ki he mau kautaha koe ke fulai fe kao ko hoko. I he matakari ko toa pe. Mau hiki na doria ka feitu. Pea ku iai pe whaunga whainga kautaha ke recover ai no ko ia. Hange koe mea malu i. Koe taha ko hange ko kulawe ko ia. Mau inga whuki ke kakai e whanua ke nauhanga tokanga e mea ko ia. Hange koe mea malu i. Ko nusilani whuki ke ilo pe koe ia pe hao no he ni pa mauhanga rewa o resi sita mea ko ia he website e pure anga. Koe mea lere koe ni o ku malu ia ke ne no he South Pacific Law. Sa. Pea ka pau rewa e alu e tokotaha ia ko ia ki muri. Pea alu rewa ia o ririu e o nasipi ki atake. Ta tau pe pe kohai. Koe ne feila pe no o ku aluatu rewa finance o mai e mea lere ko ia. Pea ulai foke utata mai na os whakatau ea. E kei pure aia na e whika ulu aki. Ka pau rewa na tau pe ta toria na e wake alu ia no ia koe. Pea ke resi sita e koe. Pea toi hau ia no me ia. Pea toki resi sita whika ua aku au ia. O tai tokanga au ia ke whai e punga aue o cheke ilo ko osi mo ua te kako ia ka koe. Iai rewa koe totonu whika uaki ki he mea koe ia ko koe. Pea kato rewa ai mo ua ki a koe patoki a hatoe. Pea hei kai ke lama rewa e tama whakatau ia ke whaha mea ke mea lere ko ia. E kawa mea e whika uruaki. Pea katoa ia teka me iai e whoki mai ia ka mautolu. Ke whenga iai ke kawa mo e mau mea mautolu. Taka pana ia whika tolu ka mau mano o mautolu ko ki mano o si. Na mano o pito whika tolu mo e whika whaa. Ka koe mea koe koe tā ai whasi koe tuku wheturi. Ka koe no tula ia. Koe mea mea hoko pe ia. Ka koe hinga e ku tala moa. Aia ko soifo ke ki tohi koe ni na e o mai hange koe ni ka pau ko hawahe ata o pangai tolu ngea. O me me ko to pe shopping ia mo u mea koe. O se pe ki wahe. Ne ongo e sai ho kure titi. Ne ongo e sai ai mea malu i. Tau pe ta toria ko kure titi au pesete te au. Mea malu i ke no whi mao pe ki fo i tahafe. Ka koe mea malu i au mahuinga pangai tolu mana. Whakalao he kai ke ngofua ka pau ko osi. Fihia ko toa ka ia e ria ia na mo toa pangai ngofulu ke tāko no e kai la. Aia koe uhai ia ko tawa noa ko ki ai o ki noti mai he. Ke mahuinga pe ke mea i o tau kai. Pa koe ke uhinga koe ni ke whakalotosi ia ko tau kai. Koe uhinga i tala noa. Ai mahuinga koe ke nauhanga toka ngai. Koe ngai uhinga e mo i pui tua. O ku tuai ai. Ai ngai no e ni i. Na e anga pahe ni hapo ki mini ki pe fia o spatu. Ok, kona ko huat. Tai mini ia. E toi ki taim. E kai ke pui au ia. E ia ia ofisa no. E futa e tokanga pe he. Ke tau ia ia hono wā ki he kakai ke me popular pe favor pe aka oceane. Koe taim ko wala koe ki he fofonga e lao. Fisia e kautaha. Fisia moi. Ko tui pe ngā wehen, ko tui sovesana me ai pe kau tō ngā he. Te kai koe ke wheke wheka lao. Koe hau pe ko
te silo vita ia pese tua e kautonga ne o mo mea kai tape ne o mo te hape ka ke toto mi mo wa kai ai pe wa me ke dai min o ko ge ange te ma ki tai fo yongo ko te fi ki ta ko mo yongo ko ya e tau ia fa o te ka te toki hu ki fa Stare che ti fa o sai mo ai fa ka ni credit ko ilo fo ki ku si o bel he social media mangahi Facebook ka mania o ai ka ta hai ko ta no ko ta me ale ko ha fo o ku na ngau aki ai fa idea ko ni ha pe ko be credit ko ha pe ko ia ku it's okay pe ma dolo me fai nga tu nga be credit tali pe ka ku kamata fo ke ma o hala to la o pehe na toria ku tatawa pepe sa ku etiti pe kovi o ku lahi o kau taha ia na tuak na tung na tari pe na tu kau taha whatau me alere ko whainga kau taha ke kepe ka ko ku whehu ia tu e ta whaako ke ku etiti he tu ko ni dai nimi i mo liliu ko ni lao i South Pacific Loans ko o ko hae tu ngā ku iai o mo wha mau ko ia taha ku mau hono ku etiti. Okay. Ko ngā ua mea ku whilawe ki ai e hange ka ngai kātira. O koe whoke ngai kātila ni tau pe o kuiai pe na finance na po. E koe uhinga na kapau koe uhinga e na tuwa ki moa mi tata wai pe pe whewhe. Ko pe he, koe wape a na tolu mai pure ana. Pe te nau mau e lao pe ha koe wape a na tolu mai pure ana. Ka kia te au, wai whoke ngai kātila ni o koe ke iai hana finance. Moa mi pe, he lava pe. Que lava me. Ka ko hinga ta fa pe. Mo mai pe. Ko fasi o pe tu aki ko na ke ta no ke. Ka ka ta ko pe o ki. O ki. O hinga mo ke ta no hange ko pa ko ke hinga ko fa lo to si. Kakai mana tui ko to lahi ia te ton ke ko la ki ia ke he ka hamere ko fi ha pe ka ki to tongi mo mea isi ke pe o ka officer ko me ka dila ko pe ko finance ko ka ke no ko no to of course o ko pe na wai pe na to na to ke fai ha me pe no ko la ke mai no me le ka ke te au i heni o ku ka je lo to ke fi ai ke o sean e whakaosi ko kai ke te uritaia, whakalere ka te uritaia. Aia ka kohono mō ni, ko ai koe ke pe tau ki whe kovi ho kure titi ka ke hau pe, o kai ke mahino ia tau pe koe hae whaunga ngau ea ki. Te pe peau, o ko ilo peau ia ngai whaunga ke. Ka koe ke urotau ke whamantala ke, koe ke urotau ke promote hamea pe, hamea, hangahi mea, o i kai ke inline mo lao. E ko wi e malava foki e ngai mea peheia ke ai e malava i he whaahinga mea o e ri o te whakaongongo o whape ke o e lau e ko mea lahia ko once o lau e tāki ko toa hake e mea pea ko tāki ake ko ia ua rewa tawhaki ko e kātila pea me finance ka ke mana tu ko ia si ko ke ki to lahi ia na honga ia pe mahalo si feinga e ka tila mo o me pe pa na longo ai pe pa ko ni ko to ki si ko ke lahi ai more pe homo e ka ti o alure va ma fa fare ke me pe alu ko ke me fa la o ilo lai ngai manu mia ka ko no mo ni hange ko me ke la mi ke crazy mo fa hinga to aki ko ia me mai pe pe lanu fe wai na te whanga tuak pe ho e kovi ho kure titi pe o pere pela fe ho kure titi te mawanga pe o ka ke mahino ia ka ko awen he finance o ka ke mahino ka te ko pa ko ke mantari ko hange ko ni ko ki mahate ki afe va hospe ke me ko ni o ko ki no tu pe o mai ke fa mahatu pe ko tu waki hange ko ia ko na advertisement must not be misleading ko tu tonga isolo me ko ia lahi al pito ai misleading
hau pe ko mo pe se te a moe toki tau to ko ki loto ku turi muy mai hakalo mo toki mo ya te ai ko me ma winga ku pa ko ya que imagino que cada ko tau lo tong atala no ka ti lai dai te mo okay mahal me ni ke ki tong ai be ka wai fo ke ngai ka ti la ni o pe ke time go saya te kuretiti pe me oangere va kutu dia ka to go sai Kana to. ya pai mi ko ni ko buya ko ni ka ta ma ko la ve ai kuretiti fu ai na do hi ama oangere va interest rate ya biai ko hinga ya ko ki famanat mai o natula pe ko ui wai pe ka ti la ma fenga we ka ya pe ma condition ko na auti pe me ai ko auti ka ko en ko tupunga ya na tu aki pe ai ko vi o gure ti pe ko ha ka elava ya ka ko elava ko ya o ko te hange pe ko te mohe ki ta pai toki e to e na te mohe Ai ko kita mohe pa tu ma o te ngau e ho. Io. Perché poi ko tokan kai ni so sta ai mahu inga au pito ki ho tau kai ai sio le lei ki ngai tu aki te na sio le lei ki hange ko me ko hin ki ai e ai e taim e tuai ai e ngawe whakawhiho anaki ki he ngai taimi ki moa. Ka koe ui, koe liliu e lao from time to time, the law change. Pea koe ne liliu pe lao ko pau ke mau ngā uni o whakatau moe liliu e lao. Koe mea koe na e minite o fulu mana mi te wanoa. Koe mea koe na e ai koe hou e taha e maha awea hou ai. Ko pau ke mau koe ki o ikai ke uhi ke taetari ho no. Ka koe uhi ke mau tonu hia ki he liliu e lao. Koe mea veia ko lawe ki ai. Kia te au malala pito pe ai. Taim tatau pe ko tui o ku kau pe mau kau ta finance ke ahia au pito e tau kau tonga. Ta ko whamalo foki hange ko tatala noa. Neongo nā ko alua o nofo i tonga. Ka ko e taki polo kalama ke nofe ngahi loto whare. O hange pe haki whakamanatu pe ka ngai tolu ai South Pacific Long. Ta koe tahia mea ko whaampe ke lere hoko pe ta ngai polo kalama. Pe hange ko ia neongo kakai te hataimi ke tāpe ai ngahi mea. Ke mahino ko mau ke iheni pe o whai whatongia. Pe neongo e si iange hoko taimi ki he ofisi. Ka koe pai appointment. He kai ke ko whaamu pe ko ui. Ko tui ku mea i peo tau kāinga e tau whika whakamowi o 800-88-98-88 pea koe ku whika mōpaila ko hiki pe ia i he e ku kāti business koe business kāti koe kautaha ko inga neongo ki whaata mai ni ia ko ose hiwa mo fulu ka koe tape e tupa koe si e time ki ofisi ka ke tā mai pe ka kai he after hours o ko ke lava pe o tokon ka ko ku fika mobile ai no wa fitu fata anima hiwa no wa to ku fika telefone mobile ai pe ko ofisi pe no wa miau wal ki wa wal pa ko tu so sta ka to ia pe a mai me fai ka hasio ka ko ne tu ia ta mini pa ko fampe ke ka inga tonga au fenga we aki famalo ta uen ki fuolo e tau fe puringa ki vai pe ni una wasima o vare una wasima yo ko yo ofisini ka ko hinga ko ngalai ta programa ko ni ke mea i po tau kainga ko fai e foki mai ki New Zealand e tai ta tau ko hape me te wala to koni ai te wala ha ki ofisini i ha ofima kai ko fambe ke loto pe ho ngawe ha fe hiwa ki he lima
pe ko to na ki fo ko ke te faha o ko ke te ava oficia to na ki o inga lai pe ia so we start ko fo sifi ko ki he online me ko ni fo ki na fa mo ua ko he nga we ka to ki o mai he to na ki o ko te mo ua ia no pe mo na api long ai ko te tahai me ma lo mo ma to ia to na ki kai me online ko me to na ki fo ka ta ko mai to tali to tom o al online me ka to ia ta ni so o fu si au pito ai to e uhinga ia ke o mai ke ni ka ke ma ka pau ta me ke fi mai ka ko ta mo no atu ke half no nga tau iai te pekiamo e to tu ai faianga no tu ko tu ko me fa fi ta to se long aki ta ke mama na va be stari ki koti mahalo ko nga tai peta proclama ai hon ko nga ko ta taimi oku nai be me na ulo ki fehu ia te ko ka ku ko he ta fa ke finance ko fehu be ko nga ke tong na ke tonga foki ko ia e pure anga tolo pure anga ko ka mediku pure anga ko o eke ta mo pure anga ko fa fanua pa ku ke foki mai ka ko nga ke ta te fito ke nga hopo ka ko be he ke hopo pe taha ku oslava ka ko tiko wike ka hau e te lahiange ngahi hopo e tala ko no ngahi oa Pai toki maua whainga maari ai ke whakatara noa atu ka koe e ose hata polkalama ko ia Musa Pacific Loans pada toki ke whainga whakatara noa ke whahasio whaalahi ki ngahi hopo ko hana no ngahi ola ke ngā ke lava ke tatoki ke whahanga hoki wakai ki ai hata toki whoki mai e stareki i he wike ka hau pura wike hoko mai te kai ta foki ki ai ma te kai yo ve mai te tape mo ko ke te fehu ka ko kilam pe ke ki foi statement sisi pe ko ngai fa kai lo ko ni ko e to amoni pe e hao good morning ai ko e to amoni pe e hao ko vinga pe ta no be a kuia e sol ko vinga me he ku kai ye ya hari miti ya minimum ai amam na mo to la ua ka te mono to la ua vinga me fu tai te vi kai ye ton ke ka ton he pure anga ka be ke tu kwa ko mo ya li o me a kuia kai e pala he ko ke sio que me ko hopo kon ani wa ta fitu esta reki ko aku tau ilo porque me ko tau reki e private pe indirect he ko foi tigite na indirect na ka ke pe na aule for voir ai fa hanga ton ke na indirect he ke indirect ni ku tu ne fra mau ki halaia ka pe se ta ki fa mana wa he ko ai la ko ya ki ka o me hango ko lau ka hao hata tu tonu ke whakawhetang. Tau pēta toria ka hata hei hao e whakailo koe ni. Ka pana o kai ke minister, tonu ka ke minister. Kai ke kata toki sio ke au ka kono mo o ni. E kusio koe anga pia e kusio. Koe ui koe mea pena tawanga ke koe intaureki koe. Kai ye lo pe ko ai lo ya ti feni pena Pero como foi que tang mau inga sale que tangi nanti porque tengo ataca na do fai tangi que o hopo ko ni na fai he wa fe wa taha wa ko tangi pe taha na tali ko tangi ko apo hi wa to ne to kana o hinga pe no tali ko inga na pare mia foki pena e hao ia ko talangi ko me ko na ne fai ko ngawe ai pure anga ko project ngawe pe ai pure anga mana plan ngawe ko ka campaign patali fo ki he fra maltang na mo ue fra maula hi ka tali e fra maltangi ko nga he ko project ai pure anga ko tanga ka to le mana ke tali ko ki fai ngo fu ai anga wango lau ko hopo ko he primary he lau Philip fatu tama ke apita pa te tangi o si apita me fai ama ko me ko mana vasi au ki ai na fai ange
ko mo ua ko to e kausai. Kai ko tare pai. Okay, malo dito tare. Data mi hoko we ke hau. Data mi la heta tai me ke ta foki mai ke u hopo. Nga o pahati analyze tu ai hile ta programa ko ni mo sa. Le ko tu ku mahina pe foki ke kakai fonua o ku fatongia ko ni ta la nota wai ko fatongia ia i he ta hano sa Pacific Loans. Ko ke puri he kakai wa be mo fatongia ko ho nga we ho fai fikau. Kana ia ko ho fatongia na ke fai ki mo a politicare. Ko tu o ku mahinga abito ye ke fanoma kakai e ta fa ki ko ia ke time ko o mai ha o viu he me fa politicare. E na ke kau hono te ke lahi o me fa politicare time ko ka ku hange ko lau ka me ka tai ni fu ko fai ai Keilo so fa o te ke to te ke au ke me ko ya keilo e fima e fa ko la ko una fonua ku insalo te tamai ki la ka ta ta Sai a vida malo e mo so na mari ia Kata tak si ho ki kau ka fa malo ate lava programa. Okay. Okay. Yeah. So kai ngak mau fa malo atu I he lava ko ke mo kau mai. I ta programa ma va ko ia pe mo South Pacific Loans. Salek tu po ka pe fo ki South Pacific Loans. I hono fra hoko ko ia ta programa ko ia ani. Pe wa to fa malo la ke te mo tol ko nga mo kau mai ko ia. Hange ko na talantu ko e kau taha eni na nau o kuna sponsor ko ia Vipon Media ko taha tau kau main sponsor ko e programa ko tau pe ma fa hau kat mi hin o osin am ka tau ni fine e nau kau sponsor ko ia ya ko tu o ku lele la ya pito ai to koni kuna fai o lava ke fa ka mo atu ai ngai programa ko ia tau tolu ni Vipon Media ka kunga ko tu fai mari ko ma he ahoni o ku tuku taha fai mari ko ia ke o atu ai na service ko nga ke lawa ke update te mo na fatongia mo nga ko na fai ka ko o atu be fa malo lahi ke pure ko ia o ka ta ha South Pacific Loans pe ke select to po ka mo ka nga ko do be fa malo lahi me lot honga I me Vipon Media pe ke deu I to koni ko do be mo fai pe ke kai ko na muy ma he programa I to koni ko do be mo na hi sponsorship mo fai o la ke ta fononga mai ta mo no fa o mo ke to koni ko ia ai nga fa hoko ko ngata e ta programa ke ahoni mo me mana tu ai famata ko e kula ke o atu nga mo tol ko mo firma no firma ko ia paanga ke to koni ke family firma o ha fainga se ni ti pe ko ha o fainga firma fa va fai ko South Pacific Loans ko ka ta hai o na ilo I no to koni ko ha ta ka nga to nga to ka nga Pacific ange ko na ma o atu mustariki Nengo biliu anga hilao ke whainga taange nga firma o ke sivi aki o whakatau ke hilao. Ka kutuku paa South Pacific Loans e nā whainga nau rere taha ki he nau kau customer mo ki mo tolu ko ia te mo roto ke mo kau mai o ngāwe aki e tau kau taha ko ni. I he Cavendish Drive I Manukau whika wanoa I Cavendish Drive I loto Manukau piko nau whia telefoni 0800 88 98 88 South Pacific Loans.